Yonginga iklienga nasilong situ kanu kilami buam. Yonginga tharai marjan kaput Assam Manipur moba kene kasno. Sipuni pi vlog pujor baron pe kene video tementa kene md ka video vlog kene chipangki jingkli ki pi ayanga ngan ai chupa pi pok kene video menta ngala dep baro gitu jingkli jong pi ki klinga pok ka comment box mo sa siang ba pe kene video adu bakut kana ba pini yo snam ya gitu ki jing chupa jong nga ye pi yang ini sedang nak kasi kabanam kong chinumbor kali iba ne i kong ne ine badon sing pengrup iba ngatarai yonginga iklienga nasilong situ kanu kilometer pro nasilong shine po Assam arspa 100 point way kilometer kar kajing tip kejonga long tae arspa 100 tam kilometer nasilong shine po Assam daga ba arpat kali i alwat KSR nongrum yonginga don parot ne am shtu oi shine pun ki parot le piwat le wat shklau pun ki parot te kapalai kali ini ipa imdon kerting re yonginga ki pa benar basa tu ki don epic ne tu ki don epic thebut ne kumno awat ki basa shne ki benar ki jengkia ki kasi ki badon shne po Assam ki paro ki don ka epic ki late thebut man usnem for election baru ki beri ki don epic number ka voter ID shne baru ngaruh ngadon ka epic te Pio na Assam ne kumno bahawai kene ka epic ngi on Assam ka government Assam ka ngi haban apply ka epic haden ngi yo ka epic number ka voter ID te ka balai pan kali i kumno i kali nga kali i namon ki suklain ikli nga opayu kamno sa phi situ Assam RM jing penvit ki dekhar phimo oho adu katte te poem penvit ki emi kam tu porwa ya lai chpang thau phau lene em se tang em mon ka por kam te porpor te te nya em gi kami te chai mem penvit ki cholai huwa ni cholai thieti mem penvit gi kebasan nomor 40 kali cirup emlangmi buam yongyanga tharai marjan kaput Assam Manipur moba kene kasnong jongpi emder ta plot sam ngan pensyai pimo kene kebengi sa kene kasnong ni hajan ka kaput ka Mizoram de bat ka Manipur kaban riu nomor 4 kali meriu lakyang yongyanga ikli nga sepo dekhar mo Syapnar mo lok du kathau ini thau to chapo dikhar Assam Barak Valley mto stai thain Guwahati ini hawan phina is jaintia te ye phi wan chi na is jaintia mo kini thau am chini ong ka Barak Valley te kabanya nomor 4 kali badu yong yanga ikli yanga oto kasnong jongphi lahap sha Assam mohoi connection yong ikal ha po Assam ni shong isa shine na do barit hi kali won wi yenga yong yenga phi ju yakun repat ki kuki situ hadu menta te ngamju sinyau re longkomta ki briushne ki kasi jongi ki yakun bat ki kuki te don kani kutu ki jaka ki bahap shine spo baragoli ki ba don kapul ki kuki bat ki jaintia ki kasi jongi ten judon ben kumta kacing ya shrut te tang imde man ka porsa te kali sei nei don kerting re ikali nga ba hapsiu khajana ne em haka sarkar Assam yaki jaka badon ka khajana tenga ongi pi ka besisha plok haban hapsiu ya ka bai khajana le phisa apo forest ne ka jaka ka badon kot konsla donsla haban hapsiu ya ka bai jaka khajana ya ka sarkar Assam kali namun ki suklain iong nga obro emasi turhimo shetu shnong yongphi
wala da te pentip mo bro ki mesitur te hadu katte te yo to wa sinim jo ki berua ya penyatur mesi kan tu te ang baik ki mesi wa pesan ki bro ki mesi lor lu kemai lu pentor ki te baik ki tai mesi tur te mji ong pi te sa next kali say bing yang nga situ ye parti wo clan board bro parti te kumbang yo i te parti sene jongi berabar ke kongres bat ke BJP jong mentau snem kumbang yo i berabar ke jingi kun sene te menu bejob te kata tengah melakukan ong ip kata te haden balade yo ya ke result hi tipi kata te kan mentau su tengah yo i berabar ke jingi kun te kali sa ini we himdan keting re yung nga pidei dekar asam sebro bun ki bong nga kumta nga deu dekar asam pet nga ongi pi perlok pi ki nong Meghalaya ki sa chpo Meghalaya ko apun shai pi dekaba shisha dabun haki nong Meghalaya ki ba mju tip ya gane ba sepalat ru dang don ki para kasi jong ki jentia ki kasi emte tangpo ke Meghalaya sepalat ke Meghalaya ru lang don ki kasi ki jentia nongum sine sepo barak wali piti padukan no ki population ki kasi ki jentia sine arlak tam ki population ki kasi ki jentia sine po barak wali adukan no tuli ki sinong piti don sine sepo barak wali adu sau spa tam ki sinong penar kasi jentia sine po barak wali berkat hadu kanu ki population ki kasi ki jente jonge imde tang po Meghalaya te kene de ka jiput sai jongai pi perlok te kali sei don kerting re yong nga kumno ki dekhar kin le he asitu ya ki kasi ki dekhar te adu menta te ngam junyo ire ki pen le he ini ki kasi ki jente te te don bay ngomta kejing ya surut ya tanya i dekhar batni te kali sa i parwod sabong i kali nga situ klain bor ka BJP ne kongres sene te kum kejing i jonga ka basisha te jong mentau snem te bora ka jing khun kongres bat ka BJP kali nei ba yanga miki papia yong nga bro bun ki penara shong snong satu po asam hoi sene po asam barak wali hadu sauspa tam hadu sauspa teli tam ki snong khasi jentia ki don sene apo barak wali te kali sai trei ki rambai nga i kali nga dang jengai ne bro ke chnong mi nambai bon bro ke chnong nambai bon dang jengai bha ko to ke chnong bai bon hap ko cha border Manipur te ke chnong jonga hap ko cha border Mizoram te dang jengai distance na chnong bai bon te kali sa ine i we i ba nei don kerting ra kamun bro kala election situ ite yau luti yau poi pra ci p1 bro ite bro kamun ong p kate tip sam deo ong ile le de ong pra sini te ile pra e vu de te kamun le mem luti de ite ap e ya ka bon ki e kongres news nem to de yo e sinchar ka BJP te no bon ki e kongres e tela de em pra te trai mengali ba yu pra spul ba yu pra se te kali sa i madu kurba yenga i kali yenga phia don ya ka jong ka chaka ba situ bat kilong kumnu ba ki brio situ ki bha ne kisneo ya phi ki oi ba ngi don ka chaka tang bun ki brio ki bha ba po ka forest department ki ba tre po ka forest department ki klau jong ka forest department ki ba sa ba chong ha jaka jong ka forest
te long ban kungu ya ka anjong ka forest te dingi sa po ka area ka jaka ka jongka te le dingi sa ka jaka ka lechong ka badon kot don sla te unu ru laban pen karya ini na ketika jaka ka jonge te kelisa ling do yanga ong yanga haka constituency IUP hub situ kan ngut ki kertong bad ka parti ayu badon hangtu bad kumno kal election situ haka constituency ngi hub apo ka constituency ka dholai kane ka dholai ka hub apo ka Kachar district te kanungut ki kortong don arangut ki kortong ki ba yang haka MP election arangut ka kongres bat ke BJP te naga parti ke kongres bat ke BJP arangut kortong te clear election sine te jong taw sinem te kom ka chingi jonga te borabori tang te kumnongan OEP kemen simbriung ngim laban i kemen simbriung ngim laban pe ya po simbriu ma te kum ka chingi te ka kongres ru sinem ka klain bore nang ne te ya kemen simbriu te ngam laban OEP porlo mano hangno tem te kata te ngam laban OEP te kali sa h pawa yanga ong yanga ke kerteng snong jongpi ke kerteng snong jongi naga thol ni hab apo ka forest village ka snong jongi te kali sa persyang channel yanga yong yanga phi thevut apo asam do fide ki khasi bro hoi ni thevut apo asam ni de ki khasi beleng ni thevut namar ba ngi nadu barit ngi sa chne nadu ke men jongi ki sa chne nadu ki barim bacha ki baro ki me ipa jongi nadu barit hi sa chne te ngi citizen jong ka asam dengan ban snai ki kor kisla nadu ki vote jongi haban ais ne te kumta gin perlok ngi ki don chne ngi don hadu saus patang ki khasi jente chne ki population jongi chne adu arlak tam ki bru kum ka jing tip ka jonga te perlo kan ta su lakut kine ki jing kili jong phi te ngathra phi layo ki jing mut ki knowledge na kine ki jing jupap jonga ye phi te siam pha hakan next video ai ki hakan hapo kan ka video hi ka banga ai ki ji jupap jong phi ki jing kili jong phi hapo kan video hapo comment box phi la ran klip yang kino ki phi ko man kali nga hakan next video ngan persang biang ban jumpa biang ya ki jingkli jong phi ngan persyang ban khot ya bat ki kerting jong phi po ka next video ma blog jong ngin saya akan du biang ka next video ngan saban ra biang phi ka blog video te season si teyau ngan persyang ban ai ki jumpa ya ki jingkli jong phi ki comment jong phi ma te kan mentashu ngan kut kan video take care bye bye jong su accomplishment